Ugoko ne kwa Kikuyu podcast. Doria kiuria kimwe. Niki kiuru na regime ino. Muthenya wa umuthi. Matiang'i ni aguthwo igotha inene muno. Rekana ne kwari na changes thini wa Jubilee. Na change ya mbere ni ati Fred Matiang'i ari atuo deputy wa Uhuru Muigai wa Kenyatta. Rekana Uhuru Muigai wa Kenyatta ni party leader wa Jubilee. Na redekithia rĩrĩa Jubilee yari narĩo ni Fred Matiang'i atuĩke deputy wa Uhuru. No registrar of political parties niarega ko-approve ũhoro ũcio. Niarega ko-approve changes iria Jubilee irendaga gwĩka. Onigwo kwa thina mbere kende muthomere. Registrar of political parties refused to approve Dr. Fred Matiang'i as Uhuru's deputy in Jubilee Party. Registrar of political parties refused to approve Dr. Fred Matiang'i as Uhuru's deputy in Jubilee Party. Regime ino ina gathina. No gori atiriri. Ona marega ko approve we. Na message horo wa one time. Into what change? Maga kwa approve we. Nehe kwa affect oduo the area. It won't. Kiuria goria. Regime ino agania mwire Uhuru Muigai wa Kenyatta. Maugete matira muigathe. Because of just one phone call. Area Uhuru ahurire koria Narok koigwa Jubilee yacemania koria Narok. Nio iratuma maundu maya mothe mekike. The big question is, ehigwa Uhuru agayuka konyitana na opposition iye magagika atia? Tondu Uhuru by the end of it all niagoka hihi magaithania na Rigathi wa Gachagua. Magagika atia? Higwa Uhuru agaithania na Rigathi wa Gachagua. Phone call to nio iratuma meke maundu maya mothe. In fact, thini wa Senator Senator Chelgai nyaugete atiriri kaena motion yatwarite kure thini wa bunge akauga thini wa Senate akauga atiriri ati nimekwenda kuruta benefits ciothe cia Uhuru former president. Nimekwenda guciruta ati tondu agirwo kuritaya ndagirwo kwikorwo akigira maundu ma siasa. Ati ru maratisha Uhuru igetha akire ndakarie. Eniki Uhuru ato aria hanini uguo regime ino yothe ne kwinaina irainaina. Kuniko kyo ndati dakiuria Uhuru kwaria time uguo regime ino yothe ikainaina. Hele kyo ndioria kige lewe ni mauga ate benefits cia Uhuru we magathi gina parliament makauga atiriri ate benefits cio ni mekwenda gushikat. In fact ona maheire mundu gwito auditor, auditor within 60 days ahene mathafu ma besha iria Uhuru onaga. Hena video mukirenda mweretheria kila kindu kio 60 days agathi na mathafu macio mothe kuria thini wa bunge kana kule Senate mathafu macio maneno igetha riri ati benefits ciothe cia Uhuru we ati ndakaneagwo citumirwo na maundu mangi ati makwendereithia bururi maundu macio maugaga. Goria atiriri ona magika maundu macio mothe ithi must go ithi ndainuka next year ana inukai na nekira Uhuru oi regime ĩrĩa ĩngĩ ĩgoka ikamwĩka atia? Hena ndũ ngĩndĩroria angĩkorwo maĩtĩkĩra ko approve Uhuru Muigai wa Kenyatta, sorry, angĩkorwo maĩga ko approve Fred Matiang'i rĩtwa rĩake atĩ atuĩke deputy kana makaga ko approve changes iria ciĩkwo thĩinĩ wa Jubilee, kĩrĩa ndĩroria nĩ atĩrĩrĩ, angĩkorwo Rigathi wa Gachagua kĩama gĩkĩ kĩa DCP angĩkorwo nĩ athiire kwandĩkithia kũrĩa kwa registrar enda kũnjĩra nĩ mangĩetĩkĩrire Rigathi wa Gachagua ehandĩkithie
atekio Rigathi wa Gachagua ohegire akihuthira andu angi mathie maregister kiama ahuthiire andu angi so later on niguo mokie kuigua kwina kiama kia DCP it's owned by Rigathi wa Gachagua agikone moi matingietikiririe. Now there was surprise data that Rigathi ena kiama giake nike Rigathi mweno ila control kila handu ationa kwa registrar of political parties ni mathi makabego control te utifati guthio. The fact is they won't silence Uhuru na maundu mai mothe mareka as we speak ni mo mara fuel reu Uhuru oke na abie kwaria. And by the end of the day Uhuru no agoka narie, and I tell you for free Uhuru no akahe adu mwerekera. And from where I stand ndikuona uria Uhuru agirutithania wira na mundu ugwitwo Ruto. Hena undu wiho andu aria me thiini wa kiama kia Jubilee, some of those people nio marateithia Uhuru bao na nio marateithia kiama giki kia Jubilee bao, na nkiwa igure Uhuru rimwe okiria akira Kioni ndekwenda kuigua ati makiruma ona Gachagua. The same Kioni eguthie karia maundu make thiini wa radio fulani. So kwena andu mara sabotage Uhuru o thiini wa Jubilee maria matige kindu fulani magathi gwika undu ucio uria urahurithania United Opposition. My question is, thaici Kinara agiuga ni gucoka tamu ingi enda kwanjira no ahe Uhuru thayo thage mwe kwanja ni hikoru angi muikaira uru muno. Kinara agicoka tamu ya keri maundu magikome moru makiria ona Uhuru ni moy ugu. So no ngina Uhuru aririo na andu ake aria me thiini wa Jubilee matige kurithania Jubilee, because if this guy ate ukorwo na kurithania kuria kwa United Opposition mahurithania andu yetukane o mundu arugame Ruto acoke, I tell you andu mangioni unduma ino ni tamu ya mbere andu no o mekitwo yangiuka tamu ya keri iria amenyete gucoka kungithia atia. So it's high time still harana Uhuru ni ahurwa na muno ndo Rigathi wa Gachagua kimutetera still ni agiirwo kwira andu aria me thiini wa kiama giake atiriri matige kurithania alternative government. Ni abatie kumera uguo atiriri moni manyu mariko ogenda kwira regime eno atia ni undu wa maundu ta maya mareko maundu maya turamona guku nenda-ini. It's so unfortunate, by the way, very very unfortunate. Kuni kwa podcast moni manyu no mariko inyue murona atia. Thank you gawatina mwathime guys, it is what it is kwani iko nini. Thank you, God bless you.